हेलो एभ्रिवान। आज म चाहिँ मार्ताम जाँदैछु। मार्ताम जहाँ मेरो माइका हो। आज मेरो माइकामा मेरो सानो दाजुको छोरीको मङ्गनी छ, इङ्गेजमेन्ट सेरेमनी छ। त्यसैले गर्दा म मार्ताम जाँदैछु आज बिहानै। 당하자 요사 공도래 자고 전날이 감도진이 대상하지 공부를 가지 밤주기 되주고래 밤주는 주기 되주고래 건노자기 간지나도 가요 보면서 내가 지기다 요거도 내가 지기다 나지 나가리기 자기 나지기다 니기 다 아니 아주 유명이 보이라 대다 요 아주 유도자 농가 요다 김노자디 다 마게기 야비 용주가 마주기라 김노자 gemom이 주라인다 유로미는 대다 맞아 밥인데도 다나 그 아쿠디도 암송디도 아종디도 나필로테 나죠 거나 금제 맞아 빈디 담저고 맞아 차디디 아무데 랭게주고 미노 거도 나기 랭게주기 센 너보디도 니가 지리다 이거 보디 거기 지지로가 지지로 저기다 샘팀이 연구 tel로서도 되다 이제디다 가담도 해게 저희 남고 야도 야는 거 별락도 언니 뭐냐지 맞지 거리 남고 거리나 이노사라 담아지 맞다고 모두 지도 배 이노사 대서 다리 가는 거서 이디노가 랭게주 군을 우리 둘다 건너서 나가야 돼. 어떻게 좀 얘기 된다지. 기자고 라미 군들로 전화 이제 나 밤다 김비기 약만 주는데 용납 이유데 이 때문에 그러나 나지기다 나지기 보러데 그래서 거기서데 내가 어디서 그게 남고 가지고 오늘 들어서 그게 이노사 다 랭게주 군들 뭐래기 다 돈보다 인세도 다 돈보다 보다 같이 밤중에 건너고서네 저기 보면 얘기 남이 약간 맞다고 돈내라 저도 다시 다도 저도 어디 잡는 이제 가서 오늘 감독을 어떻게 얘기해 돈보 같이 아주 저도 어디 보면 가면 비는 게 보지 이노 내가 지금 그 돈보다 가면 어디 랍 잡아지는 부 맞아나 고라니 보텐디 주정을 랭게 되셔야 되지 맞아로 딜레고도 가레미 생각나 고라니 참으로 제 고라니 참배치니 여보죠 뭐 아무 아빠 어디 아프 아장서도 태 어디도 쳐도 인가나 때디다도 내가 개벌랍디 야게 롱라고 뭐게 어디 가시디 어디 렘보디 어디 레빌레션 내가 어디 랭게 저기 정말 내가 같이 하고 된다 그모진이 거기 미기 직접 되는 게 얘기 네네네 나는 뒤에서 내가 달로 계지도 되는 계지도 걔네 지고 나라가 마수도 되는 수다 말이 불어서 남도 거기 보기 직접이 놓서지 아니 바지 간데면 뭐 라마 bombo kamdo ko bisa di sini lah. Kalau kami di selama tahun itu konsul lagi, yang itu kemudian nanti jauh tidak ada. Satu di kamar ini nanti mau satu kalau dia di bawah lagi lah. Jadi jam itu tak lagi jadi kasih lagi masih ada tahun itu kalau masih ini itu kita sedih. Lagi di luar sana apa sih nung pasti nung masih nung itu bakal lagi. हामीले पनि उसलाई पहिला पनि प्रेसर लगाएको होइन बिहा गर्नुपर्छ घर अब अगाडि बढ्नुपर्छ भाइ बहिनी थुप्रो छ यहाँ चाहिँ उसको भाइ र यहाँ अब बहिनीलाई पनि हामी तपाईँको गार्जेनको छेउमा एक दुई वचन भन्छु होइन यहाँ अब हाम्रो के भन्छ आफूले अब जति सुइसो गर्नुभयो तपाईँहरू सबै बुझिहाल्नु भयो अब यहाँ बहिनी पनि घरको हेड हो उता गयो भने हेड हो अब हामी चाहिँ तपाईँले यहाँले भन्नुभयो हामी पनि त्यही एक्सपेक्ट गर्छौँ ब्यालेन्सिङ चाहिँ सक्नु पर्यो। अब घर चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्यो है ल। अब उता पनि भाइ बहिनीहरू छ है उहाँले नै अब आमा जस्तो भएर ब्यालेन्स गर्ला अब सबै घर नै अब उता जाने बित्तिकै ऊ चाहिँ हेड अफ द फ्यामिली हुँदैछ दुईजना। अब उता घरलाई अगाडि ल्याउनु हामी त्यही एक्सपेक्ट गर्छ हामी पनि र अन्त हाम्रो ब्लेसिङ छ हामी डिफेन्स हो पछाडि गार्जेनहरू छ हामी र अब हामी एकदमै खुसी भएर आएको नि सुन्नु र हामीले अस्ति दिन सुने कि ल अन्त अब अगाडि कुरा चल्दै थियो रिङ सेरेमनी छ। कहिले लगाएन खोइ खदा खोइ होइन आगे के छैन कि एक एक गरेर खादा लगाउन अन्त खाली भयो पहिला खादा आजो है आज आज बेनु आज है ए अनि यता हो अनि हो
राम्रो चिन्नु पर्छ माको बिसानी भयो पनि आज यहाँ यहाँ पछाडि अहिले एकछिन मजाले इन्ट्रोड्युस गरौँ आज गेम गर्छ आज लगाइदिनुहोस् यो हात खाली उनीहरू खाँदा लगाउँ त आज छिर्नु यता आगेलाई पनि होइन छ नि आगे छोरा पनि आउँ माथिबाट आउने सबलाई खाता लाग्यो त अर्को एउटा काम भाइ थियो यहाँ रहेछ यता छोगल भिडियो गरिराख्छु आउँदिलो चित्त आगे आगे खाँदा छैन एकछिन हात रहेन लाउँदै गरेको फोटो अब सेन्तेको पालो आयो है मेरो याङ्कीको बिहामा खाना खाँदैछ भन्नु भएको छ मेरो युट्युब च्यानल छ हेर्नु है ल च्यानल छ यसो लु खानुहोस् है खाना ल सब भरे लगेर बनाउनु यो चाहिँ मेरो माछी हो बेहुलीको आमा ल चम्चे सागे ल अझन् एकछिन हात छोड्नुहोस् पक्षा गरी ट्रेडिसनल सिस्टम रानीले फाक्सा गरी ल्याउनु भयो अब प्रोग्राम कम्प्लिट भयो अनि म गान्तोकतिर फर्किँदैछु थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल बाई बाई थ्याङ्क यू